Tapi Kasih. iya, sama-sama. Yang itu kah? Bisa Ji. Sampai jam berapa di sini? Maghrib Ji. Oh, ke bawah memang pala nanti. Cuma itu jadi. Try to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes Tadi tonight. We will fly above the sky. We are belum pina bayar. Coba kita telepon beda. Hah? Yang just tadi nih saya bayar di sana 145 sama ongkir. Ya mas, putah. Hah? Tidak. Kita tadi ke telepon kah? Tidak. Nih. Belum pina bayar. Iya. Yang ini di bajunya di. Iya. Iya. Di sini di. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
skin. Temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Ya, kasih. Jalan Pangeran. Oh, berarti menuju ke tunggu di situ maka. Oh, apa ada tadi tuh yang datang ke sini? Oh, di mana? Itu yang mana yang rumah besar belok kiri. Oh iya, lihat ini. Tunggu, tunggu deh, ada sebentar ini sebentar. Iya. Halo, dari Kurir Majene Fajri. Gimana alamat tak? Hah? Iya, nomor WA aku. Adakah di Wono di depan suara Mas mobil Indo? Biasa nih. Ada kan ini di depannya kan tuh kantor pos. Oh, di motor di. Iya ada. Bilang Fitra. Oh iya. Oh iya ada makan di sini. Ya, assalamualaikum. Mau ambil paket bersama Fitra. Fitra.
majene. Oh itu cocok nih. 50.000. Apa? Cocok ini? Mari deh. Dia satu sih di pengeran. Tunggu nih di. Oh iya tunggu nih, dia satu sini. Di sini ke di perumahan Wonomulyo. Masuk Adi. Oh iya. Bisa mik 145. Iya. Sampai. Iya, sama-sama.
Jack it up. lapangan di terduli jam dimatikan ibu. Ada ini masjid warna hijau, saya lihat bu. Ini, iya ada tenda. Oh. Tak yang ini di, tapi bu, tundul di berapa lagi? 125 saya 125 dengan 10 Mungkinnya dia. Satu 125, berarti 135 di. Berarti 65. Kasih banyak Budi. Mari. Sabe dari majene sama di Husnul. oh, ya. Ya, mari di.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.